Zoki, obrio si se, brate. Obrio si. Evo, ovdje da snimimo samo na kratko. Poslala žena iz Beograda paketić hrane. Hvala joj. Nešto malo od ovdje garderobe. Hvala Evo ti ovdje imaš i ti si, Zoki, nacrtalo te. Dete, čestitka. Hvala. Ovdje ti je Zoki poslao čovjek iz Australije. Evo ti ovdje Deni Đorđević, vidiš ovdje, znači 9000 dinara, to je $100. Deni Đorđević, znači penzioner iz Australije. Hvala lepo. Poslao ti, Hvala lepo. to ćemo isto kupimo drva i ostaće ti neki dinar da imaš za prodavnicu i to ti to, Zoki. Ovo samo znači zbog, ovo snimamo samo zbog trenutno poštenih ljudi. Hvala lepo. Eto. I dobrih ljudi, a ostali neka. Zoki, tu smo. Kod tebe je opet, danas je 24. decembar. Zoki, su stigla drva što je uplatio Deni Đorđević? Stigla su drva. Hvala ti, Deni. Evo ti, znači poslao ti je čovjek, evo vidiš ovdje kako se zove Vuković Predrag. Poslao ti je 100 evra. Evo da vidi, on će da prepozna ovo. Evo piše ovdje za Zorana Popovića. Uplatili smo, bio sam Zorane u distribuciji. Dobro. Ti njih tamo ne interesuješ, oni kažu nisu ustanova oni koja skida kamate, dugovanja. Uglavnom ja sam od ovih 100 evra uplatio ti 11.000 dinara. Evo ti pogledaj tu, koliko je. 11.000 i 110 dinara je to za uplatu, pošta je uzela i evo ti ovdje ima 90 dinara. Eto, to je od Predraga Vukovića što je poslao čoveka, našeg brata. Hvala Predraže. Eto, kažem ti, u distribuciji nema, znači ima Zorane još 81.000 je dug, sve zajedno sa kamatama. 11.000 smo uplatili, još Zorane 70.000, to je Zorane, to je još 700 ljudi po 100 dinara da probamo da nađemo. Eto, ja ću objaviti račun i nekako da probamo sami, jer smo prepušteni sami sebi. Da. Jer od države nema ništa. Eto. Nema ništa. To nam je to. Hvala svima do sad. Hvala i Sneži na paketu. Hvala i Snežani. Eto, to je to. Pozdravi je, kad je vidiš. I ćerku njenu. Eto. Porodicu, sve ostale. Dobro, Zoki. Vidjet ćemo dalje, Zoki, da uključimo ovu struju konačno. Zahvaljujemo se. Eto, živi bili. Živeli. Kako ti živiš tako bez struje? Pa evo ovako, da vam kažem, šta ću, tako kad imam dinar, kupim sveću i upalim, šta da vam kažem. Šta je se desilo? Ne znam, šta da radim, ne znam. Ovo je baš, ne razumem ovake ljude uopšte, stvarno bez duše, jer su veliki. Jesi ti pokušao nekada da izmiriš taj dug? Jesam pokušao, ali ne vredi. Kad su otekli, kad su otekli žicu na banderi, šta da pokušavam više? Kamata ide na kamatu, ono što je glavno, ono stoji. I znači, nemam šta da pričam više. Oni nisu ljudi. Oni su bez duše, bez imalo mozga, bez imalo srca. Znači, verujte. Znači, šta da se bijem ja, da mi dolazi policija pred kuću, da mi neko juri, da me maltretira ovdje kad sam u kući. Što mi to treba?